يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ناني يوم الجمعة زوينا بويسين فمنا صلى الله عليه وسلم فاندفاسنا الصلاة على النبي أتمتك الله سبحانه وتعالى إزم لازم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يتكلم جي أعلن الله سبحانه وتعالى من ديف السملائكة من ديف الصلاة على النبي بابنانتك أي بكوت كون دين أونا وبينو من دفاس عن الصلاة على النبي زي أولا فندفاس تمتك الله سبحانه وتعالى صلاة على النبي فندفاس تمتك الله سبحانه وتعالى صلاة على النبي الله إزمان أنبارس في فنبنا صلى الله عليه وسلم من لون وملائكة إذا بمنا صلى الله عليه وسلم إذا محمد إلا محمد كي يكون فندفاس ملائكة صلاة على النبي malaika mangatika duam Allah subhanahu wa ta'ala makas kan pamnanchika sallallahu alayhi wa sallam ditskam zen din Allah subhanahu wa ta'ala we ya ayyuhalladhina amanu ona pino sallu alayhi wa sallimu taslima man difasa na wole salata ala nabi zai le sahaba na in ayuni dutsi nan tanu tampamna sallallahu alayhi wa sallam kaya ko atonei andefa we wili fira bana zanamno fahene fira bana no isanan fakaya koto ne idira no ya Rasulullah fan mizna no landa zai dina mal pamna sallallahu alayhi wa sallam manova na Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. جفتيك زانوي يوني سنينو صلاة الإبراهيمية باندو ما مبا فاوي importance زان سنينو صلاة على النبي جسكا تانا بدين الله سبحانه وتعالى أوانا تن صلاة نتوي تفيد كاتن صلاة لفندفاسن صلاة على النبي زي زان ما مبا لاندناز أي بمنا صلى الله عليه وسلم زم لازم حديث يتكذب من صلى علي واحدة زين قلنا دفع الصلاة أي كم نكا صلى الله عليه الله من دفع الصلاة تمنوليني 10 فول نزاب من أبيني كوفا دفع سنوي الله صلاة أوي أمتي كزان فول زي نبأ إنه من أبيني تكذب من دفع الصلاة على النبي وإن زان نوي اللهم صل وسلم على نبينا محمد Vilafa Allah izim deratika ni von malaika fulu. Dikanzan landa zan am fandifasan salata ala nabi. Allah subhanahu wa ta'ala izim deratika we full miota am do malaiki fulan masha Allah fulan kazan kaya ko tsikanyamba sambia miechecho kawocha tsikanyanzan we ne sanul au niveau we ensemble. We anotone ne san président awuna faita vatika landan zen ke awuna ko faita vatika wuce Allah ne ti zumriska tika devant malaika dika zan profiter tika mandefa salata ala nabi zai ta tika mandefa salata ala nabi zai ma sace tika mjam tantara ne wi papamna sallallahu alayhi wa sallam ani san manau intervention tika yawm al-qiyamah dinia namban ibn qayyim al-jawziyah litum amisi recherche zena tondani anam 40 namban tumbuchwa azon fandfasna salata ala nabi atiko mahita kuwi ani sanjay am yawm al-qiyamah zana kulumbil jahab zem titi mniwi situation ze mandali yawm al-qiyamah ul miez kama nantun pamnan adam alayhi salam
miezaka mpaminana Isa alayhi salam mba hanao intervention yaum al-qiyama jusqu'à tao avy mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, izy manao sujud devant Allah subhanahu wa ta'ala, ay izy midera Allah amin'ny dera zay tsy nisy. Allah subhanahu wa ta'ala mahamba aminazy ya Muhammad mitsangana anao. Dia miezany io zay miatombo qiyama io baka amin'ino? Baka mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao intervention. Katika mila miezaka mandefa salata ala nabi fa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tiatsika. Ay faharoa atsika mila maefa yaum al-qiyama andraiky mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy mitantara amindreo sahaba hoe misy olo 70 000 miditsika anatin'ny janna tsy mandalo fitsarana tsy mandalo sazy. Lena reny zany io sahaba nantany ya Rasulallah, nanimo tsy nangataka plus inzay effectif zany kely. Namba mpaminany sallallahu alayhi wa sallam za fa nangataka fa Allah subhanahu wa ta'ala namba fa hoe olo anankiray amin'ny 70 000 mitonga 70 000 hafa koa. Lena reny zany koa sahaba ya Rasulallah, tokony nangatanao mihoatra an'izay. Nangataka ndraiky mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy mivolana fa hoe za nangataka dia Allah subhanahu wa ta'ala nampijery ratsy antananazy anankiroa tsy haiko firy isan'izavy zay. Zava ummati Muhammad, tsika ni ummati Muhammad. Ay ummati Muhammad zay umma farany zay navy eto ambony tany fa hoe umma vanalohany zay miditsika ao anatin'ny janna. Mintsika tsika mandefa salata ala nabi maro mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam. Anisan'izay koa fahatelo, mpaminany sallallahu alayhi wa sallam vahoaka anazy misotro amin'ny rano, misy rano zay sotrony vahoaka anazy yaum al-qiyama io tsy mangitahita koa vahoaka anazy. Izy olo maro zay ummati Muhammad. Ay vahoaka mpaminany sallallahu alayhi wa sallam fahaefatra, mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao intervention Allah subhanahu wa ta'ala mba tsy pitsany vahoaka anazy ao anatin'ny jahannam mandrakizay. La za mahatsaro zay andraiky izy mitomany, la mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy mitomany dia Allah subhanahu wa ta'ala nika Jibril, ya Jibril ndana antony ya Muhammad dia nampitomany izy. La Jibril navy nantany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy mivona ummati vahoaka anaka, ahoana situation vahoaka anaka za miala eto. Nambarany Jibril Allah subhanahu wa ta'ala zany resaka zay, nambarany Allah tam Jibril hoe vola aminazy fa hoe zay mangala garantie, mangala protection ummatina zay. Zava Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amaranantsika izy maro tombotsoa maro zany hitantsika hoe faveriny mpaminany Muhammad mankatia ummatinazy maneho ummatinazy jiaby miditsika anatin'ny janna. Fa tsika mila manao ezaka, mila manahika zay fampianarana zay nambarinantsika. Anisan'izay mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, mpaminany jiaby nomezany Allah faveur doa hoe zay accepteny Allah. Allah tsy misalasala ma-accepter zany doa zay. Afatsy ny mpaminany Muhammad nambarina za mbo tsy aniky mangala zany doa zay, za mbo tsy mampiasa doa anaka zay, fa mbesy le situation yaum al-qiyama io za vao mampiasa izy. Dinetsika hoe io mpaminany zay io mankatia, io amin'ny qiyama olo jiaby miteny nafsi nafsi vatatenako vatatenako. Izy ndraiky mahatsara ummati ummati vahoaka anaka vahoaka anaka. Ke ya jamaa upieno ajaina andao atsika nahika fampianarany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Izy nankatia atsika, izy miasa loha amitsika, fa tsika koa tokony manao ezaka manahika fampianarana zay. Tsika tokony manao ezaka surtout amin'ny fandefasana salata ala nabi maro amin'ny fiainatsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.